Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by the government. Kunjani Steve? Sesiyakhuluma manje. Sesuke evenda sesiyakhuluma manje. Kunjani Steve? I'm Nandi. Usuthu. Yeah. Usuthu. Steve, ngicala ngokubonga abalandeli bakho bonke. Guys, ngiyanibonga nonke nila. Siyabonga isupport yenu guys. Beside nina bangekho sizoba sila. Okay, abantu ndiyambe ngajivenda bo Steve. Ndano do supporta Amazulu. Ndano do supporta Amazulu ndo dominya. Nene libakani ama ndano dominya. Ndano dominya. Ndikotaka nga results zana musi udrawa Amazulu hapa zvidinga Amazulu yowina ndiko 4 aingoluza Amazulu yotamba kamanda. That's why bobona ichichaya atha zwane otakala na nene otakala nga uri yo draw makhosi aziko konda makhosi ziko konda Stibo ndi alibuwa chance chena man of the match goalkeeper goalkeeper ya Kaizer Chiefs. Stibo goalkeeper ya Amazulu goalkeeper ya Amazulu Stibo I don't know I love Peterson. goalkeeper ya Amazulu otamba of the bad uyangane ndiye no man of the match ararisa kofa goalkeeper na dopa STN obana game ya budinga manda Ikenze ngo ndando